Miller, awang ka di pa'y planaw amang ikalay sa kini Rose nga anak ka. Nabayagan nga ibagbagak na itakin ko, ana. Nailaki din dayjay nga ubeng. Kaya may kuman nga agkasar kayo. Tapno maadan kami meten iti apo ko. Uray siya ka, nana. Nanang ko namon kanyak. Ah. Takas lagas sawa kayon iti anak ko, Miller. Ang yaman akta, kaya't nakagbalay na manugang. Nanang. Wen, kasta. May mayak maladenggan no nanang tiyawag mon kanyak. Hinapudno na, nanang. Kaya't kumutan ti maadan iti anak. Di pa'y kayat ni Rose nga kasar kami. Alabay am, takasaritak to ti anak ko. I work, Miller. Apay ayang itantan mo pa'y laang ti panagkasaryo kin ni Miller, Rose. Di tanto malat turong yaw. Jack nga rod kayat. Jack pa'y nakasaga na. Anya? Kaanon tupay ngay? Kasanaw no makasapol iti sabaling asawaan na. Katagsapol lang Awan pa kibiyangak. Kayat ko ano kasta ti mapasamak. Anya? Ay nagloko kan? Nagtangken at talaga ti ulom. Agnobyo kayo lang arudan. Kastapay lat ibagbagam. Kadda kayo mat ngamin. Pinilit da ka nga nakaklon kan kwa na kadjak mat ayayatan. Sursurwaw ng ayatan. Tasaan mat adakas ataon ni Miller. Nasingpet lagarudan. Adapay mabalin na iti biyak. Agbiyak kanto ananam ay tisidong na. Kan may siya, saan mat unay alakay ni Miller? 65 na laang. Kasla tatangkon. Ay, agtala ka. Nagadupay la reklamaw. Kat agayan ayat kayo lang arudan. Agkasar kayo kideng. Inaklon ko tayat ni Miller takas ti kayat yo. Itatagayan ayat kamin, baybayanda kami matan Saan kumamat nga ti kayat yo ti matungtong pal? Pang-asiyo nanang. Apay pilitan no di na kayat. Kaya nung ay sumapol iti sabali nga ikasar na. Sayang may tlakay. Sayang tay? Sayang tinapintas agasat ti anak Bak nang ni Miller. Naglawa ti dagana. Kandakkel ti balay na. Di abroad amin nga anak na. Pau-pauitan da iti dulyar. Ay, una yun. Nuar-arigan. Kasla si katinang pilit ka ni Rose makirelasyon ka ni Miller. Wen, aklonak dayta. Ngam para mula iti pagsayaatan na ti inaramit ko. Para iti pagimbagan na lakay. Ato iti allowance mo, Rose. Ada pa lang intad mo nga kwarta kay di namin, San Miller. Sa bali day jay, sa bali mo't day to'y. Awatan mo na, honey. Uray pa nga tagaburan na kiti kwarta. Hanggang to nga masursuro nga ayatan. Sikamat. Di na kumamat pagsawan iti kasta. Masakit anak. Sorry Miller Jack ngamin mapaglibakan tireknak. Saan ka nga ayatan nga talaga? Please, di mon baliksin dayta. Di mo ni parupa kanyak dayta. Iso ngamin ti kinapudno. Ay ayatan ka lata, Rose. Sa anak mapukawan iti namnama. Amok amayat naktulata. Tangay saan nga awatan ni Rose to itid ko akwarta. Da kayong tipang tidak, nana. Ay na, nagsaya atay. Ay na, pasensya amla ko man ti panagsasao ti anak ko, way. Kasjay la iti damaw, ngam agbali tumula day jay. Ay, kaano nga ta maayat nakmet. Nay, di mo nag-I love you king kan? Inaklon na kan saan? Ay, una, natamnay met nga I love you. Madlaw apeke. Sana balay, ta inaklon na kan. Masursuro na kamot lang nga ayatan day jay. Basta ikam akanayon iti kwarta. Di namat nga ron awatan do ika. Di, siyak ti pangyawatam, ta itad ko kingkwana. Wan, Milo. Siyak ti makaamo nga mga ayo kingkwana. Basta nukas di nga umay ka, ikam iti kwartana. Wano saan, igatangam iti pitsa,
Siupaw, pansit, litson, kanda dumapay. Dagita ka ti weakness, di anak kaw. Litson, kas kadapit pizza. Kasta ayana na. Wine, ay na, pag-aaya na ti litson. Iso ano sumarunong nga umay ka. Gumatang kanto ka di iti litson manok. Kan litsong babaw, ta itid mo kingkwana. Kita no ding aglag to iti ragsak na. Ha? Ni, itaman pa nga umawag dato nga babae. Hello, Gigi. Hello, Rose. Kumusta? Long time no call. I miss you, friend. Kailiw ka matan, Ayan mo. Ay na, adaak dito yung lugar ni Super busy ak iti trabaho dito. Ay, isumat lang tala nga nakalagip ka, Wang taawisan ka. Agkasara kon sika. Anya? Agtala ka man? Anya nga kasangay bagbugaman? Saan ka di? Kasarti kabsat ko. Umay ka dito yung lugar mi, Wan. Nag-adayumat dita. Hindi uray man. Tapno makapasyar ka dito. Please. Sikati may isang abay. Anya? Please, 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 friend. Sige nga ron, kita akto ngam jak may pasigurado. Mapantaahan ni. Adamat lugan ko nga ramatan ta. Ha? Sigurado ka? Kabailan tagmaneho iti kasya ka adayo, Miller. Wala. Nairwamak nagbibiyahe. Uray kasano ti kinadayo na. Sige nga ron Jak kayat nga gumura ni Gigi. Iso nga mapanta. Gayem ko day jay iti sigur nga kumpanya nga nagtrabahuan me. Ngam may makar iti trabaho ijay lugar da iso nga pinmanaw. Kasta ka di? Wen Miller, ngam pangaasim hanmon to nga ipadlaw nga nobyanak Nalawag. Uwan, Rose. Friend, kamusta? Ay na, friend. I miss you talaga. Kamusta kan? Ni, adaman ka duwam. Ay, Wen, ni tatangko. Isugayam ti amam. Imbag man ta nakasurot kayo kini Rose, tata. Nakapasyar kayo dito yung lugar me. Uwan, tadyak ngamin kayat nga agmay-may sa nga agbiyahe ni Rose. Ala, umay kayo, tata. Yamam mo kayo kini mother ko. Tapno saan kayo amaboring. Ta ipapas mi man ta giniliw dito yung gayam ko. Sana bali, ta very friendly ni mother ko. Saan ka amaboring makiistoryakin ko na, tata? Diyak lang pagharop. Ubing pa imatgayam ti ina ti gayem ni Rose. Saan mo't bakit akon ta 58 kon kabsat? Si kakit di ubing pa'y gayam ti ama ni Rose. Nataerpay. Ay, agyam anak. Ay, oras si kapat kabsat. Napintas ka. Ken ubing ka pa'y. Kasla, agtawon ka lang iti 40. Ay, una yan. Thank you, latan Ala, umay kakabsat. Ta ijay tirasa ti pagsaritaan ta. Alaak ijay ti merienda. Uwan, malagarod kapsat. Mapantangarunin. Ay na, friend. Kita da mother kan father mo. Itay da pa'y laso manala. Bye-bye, friend. Barang madevelop da. Anya. Sabagay, single mom tina. Di mo't si bibiyag pa'y ninanang mo. Kwa? Awanan Nabayagan nga nagsinada. Kan saan da nga nagkasar? Anya. Ay, pakawanan nak, Diyos ko. Agulul budak manan. Pakawanan nak ko, ma. Kat, no bilang laang. Kayat mo ni maderder para iti amam. Ay, wala. Ginusto dalakit di. Bakit din ngay nga dyak kayat? Ay na, nagmayatan ngayon no ginusto da. Idawat ta, apren. Sapay lang uma.
Hello, Miller. Hello, Rose. Umaya kita dito balayo. Gumatang ang iti pagrabyan tayo. Ay, kwa. Adda sa nga ilik nga mintad ta. Si Mangpot na gijay kakabagyan da nanang ko. Di ka nasayat. No umayak ta mamamukida. Ay, saan? Ah, Kwa nga min, handa mo nga lakay tinubyok. Ay, sorry, Miller, Tsakayat nga kanchawanda. Iso nga hang kapay lang ang umaito niya. Sige, no isuti ko na, ma. Kaano nga ron nga umayak dito balayo, Rose? Kwa? Amangan nga min numabayag dagi dya itoy. Iso nga hang kapay lang ang umay, aging nga hang ko nga ibaga niya. Sige. Ang mabalin ka di amangan ta iti ruar no madamdama. Ha? Please, mabita lang. Kailiw ka nga minan na makita. Sa anak nga sure. Basta urayan ka iti restaurant asigod apang pangananta. Urayan ka nga urayan. Alas 6, at aki jayan, ha? Bye! Ay, Miller! Hello! Ay, inidap nan. Kaya't kung ngaliklikan ni Miller nga kasano nga tayo. Ura kasano ti aramidak. Talagahang ko nga masursuro nga ayatan ni Miller. Hello! Ayan mo, Rose. Itayak pala dito'y restaurant nga gururay. Sorry, Miller. Talaga nga hanak ka makaumay. Hanya, uray 10 minutes lang. Kaya't kala makita. Please. Sorry nga talaga, Miller. Jack makaumay. Sige, bye. Ay, Miller? Ining! Apay nga daka dito'y kamsat. Ay nahain ko yung ti anak ko ang nagpasyar dito. Agawid kami mula nubigat. At dala umay gatangan ti anak ko dito. Napanagorder iti makan ti anak ko. Mala, agkakalamisaan tayo, Miller. Una. Sige, kapag iso. Tadyak pa'y narugyan timangan. Agsasango tayo. Hello, friend. Oy, friend! Intulod na kami ni tatang mo. On the way kami nga agawid iti lugar me. Ha? Nagapuan niyo? Di ta lugar yun. Ay na, di ka na i-text. Ta super busy ang friend. Nakita mi ni tatang mo iti restaurant. Chika-chika. Idi kuhan, nagdisnudumetin amang itulod kada kami nga agawid. Bigat pa'y kumati awid mi. Nung gaputa nagdisnudo amang itulod kada kami, nagawid kami na. Anya? Ay, good news, friend. Kaslag kin na awatan ng dagiti parents ta. Ha? Ay no, sa bagay, agbagay da. Napintas ni mother ko, nataermet ni father mo. Oo na. Talaga nga agbagay da, friend. Apay nga tagtakala nga umay, Miller. Uuhan, Rose. Taada na patag nga ibagakan ka. Ha? Anya day ta? Impudno ko niti gayem mo, kaniti inana asaan ta nga agama. Imbagam nga agayan ayata. Uwan. Sorry, nga masapol nga ipudnok day ta kadakwada. Apay nga imbagam. Di hagdanag ta imbagak nga idila ang day ta. Ha? Ladhingitek, ang ama mo ka dinak tumasursuro nga ayatan. Marikrik-nak, awan panagayat mo kanyak, iso nga ited kun ti wayawayam. Miller. Sa pulam ti lalaki at talaga apakarik nami ti ayat. Di ka pilitin nga agayat kanyak, tamok adi mo tumaaramid na ita. Gamin, adayo anata ang anak nga mitisika. Apay, ada ka din sa baling ay ayatan, Miller? Adan, ket sana peking nga ayat, ti marikrik na para kanyak. No di ket, pudpudno nga ayat. Sino nga'y tinagasat, Miller? Ni ining,
Ti inatigayem mo, kaya't umadanin ti kalay sami. Aniya? Mga nananang, Ya, mabisay. ni, apa nga kasta ti surayo? Nakalidliday kayo? Awanan. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Ha? Awanan. Liniputan na kan ni Miller, anak ko. Ulbud mo gayam na jay alakay. Anyat sangitan nyo ngay. Irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Nasakit tinakap ka. Nasakit ti puso. Gapuiti parang lipot ni Miller kid ka. Unayan, hanak to pa nga agsangit. Da kayon tukit din. Ay, siyak tinubyan na idi, nananghan nga da kayo. Waran amok. Ngam irik-rik naan ka nga ron, anak ko. Mga sawan iti sa bali ni Miller. Masaya nga na lang amin, tanasingpet kung saan ana imot. Kasta ti kunayo ata ko kwartaan yung amin. Ha? Saan mo't Tila ibagbagam mo, chika, Rose. Katagpay sumat. Wano kurso na dayon ni Tata Miller. Isu nga kasta ti ibagbagayo. Ha? Ay, agtal na ka. Saan ati lalaw-lawataw? Sa lawasaw ka mo. Jack amono talaga kursunada ni nanang ko ni Miller. Taapay akaslan nasakitan iti husto, idinadamag na ang mga sawan iti sabali ti ex ko. Ngam, day takat atap ko lang matkit day. Tadyak mat maliklikan ti agatap, gapoy tinakita ka jar tinak. Nagkasar nga rod na Miller, kanti ina tigayem ko. Kat kaslaak na parutan iti siit, idinagsina kamin kan ni Miller. Ngamin talagang awa na pulos na riknak ngayat para kan kuwana. Katita, adamatan bukod ko a pamilya, kat naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Rose. When maya, nagsina kayo iti ex mo, kay samit nagtultuloy ti relasyon nyo nga oray saan mo mat nga yayatan. Narigat ti kasta, ti makidan na iti saan mo mat nga yayatan. Ta sigurado asaan to naragsak ti buklan nyo a pamilya, no bilang laang. May salaang tamok arason, no apa nasakit tinakam ti inam, idi na sininaam ni Miller. Anya kunam. Siyempre, awan ton ti mangted iti kwarta ken kuana. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Rose. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Umutang ka, pari mataon. Ah? Ay, agpautang kaya, pare andong. Huwag ko mangaraw. Ay, problema, mano asino, ti pangipautangak iti kurta, ah? Ha? Ay, siyak man nga rin ti pautangan, pare. Apag isong, gipitak ita. Uray, 2,000 lang. Huh? Una yan, nagbasit. 20 mila, ah? Ha? Agba isong? Huwag ko na lang araw din. Uno saan, 30 milan ti utang mo. Anya? Ay, sana? Dakkel unay, paray. Jak kabailan abayadan day ta. Uray, 20 lang. Alamat din, ah, pari mataon. Agpagpakasiak. 30 milan ti utangan. Please. Ha? Alam na, paray. Paganak ka di mo tayo. Naiunam ti utangan, tanay. Problema, manan no pang usarak iti kwarta. Agbayso ay ang agpapautang kano ni Andong, bete. Bagtit daging asawak nanang. Nay, tapay. Nakachamba iti mula na tarong. Imbes nga ibang kuna. Saan? Tamapan nakit ipapautangan. Anya, ay ibagang mga ruta umutang akmat. Diyak amo ano at dapay. Bagtit nga raw. Kat numapan na ipilpilit nga ipapautang. Nga uray dida ko maumutang. Anya, Mapan na ipaspasin dayag ti kwartana, nanang. Hay, masuruna. ay katinalam ko man ata si kanti mangibang ko. Maala kaya. Kat nuuk-ukupan na kanayon. Kaidaan na. No agsiar kan agdigos, itugtugot na ti kwartana. Ay, yan.
Di na itadkan ka ang asawa na. Ngam no iti sa bale, ipilit na ngay pautang. Day tangarod kat nanang. Iso ama bagbagtit sanje asawa. Gapo iti nakaro a kinapalangguad na. Ne, ada kayo magaham dito pa kanan dito ili amang mangan. Uwan ba raw? Magan tayo Wala pa talagang umaya mo mangan. Ay, mano kay amay na pong imaw. Asino ka kadwayaw? Ay nahado kami. Kadwa ka dagat anak ko. Kakada ka kinapukaw. Nakabayad kayo? Saan pa ay? Di kampay menalpasan akan baraw. Sige, di kagbayad na. Sakto agbayadan, tikin na niyaw. Ha? Ay nagado kami. Kababain mo ta. Uray saklat anti librem. Wira dagiti kakadwa ko. Saan Basta bayada ka amin, nakin na niyaw apong imaw. Ipakwin tayo iti kahira, ta siyak ti bahala. Nay, da kayo magaya man ti anay. Agawit kayo matay. Magapon nyo ngay. Napan kami man nagpasyar. Kadwak dagito'y kakasinsin ka. Ay, kastay ha? Mano kay aming gagakadwa ngay antay. 8 kami amain andong. Kaya nakabayad kay iti-pliti yan. Tay saan pa'y madamdaman taon. Inton bumaba kamay. Sige, siya kung tagbayad antay. Ayan la. Ay, nagado kamay. No problem antay. Bayad. Siyam kami amin di tapo, driver. Bayadak amin ti siyam. Kasinsin, chimamba jay manugang mo nagmula iti tarunga. Maduma at ti kwartanan. Ang dinamagmatan dito'y lugar tayo ti kinabig time na. Wan siguro kasinsain. Kanayon kanupay nga gilibre. Nada makita na nga mamuna, ilibre na ida, uray na gaduda. Ay nahawan makunak dita kasinsin aneng. No commentak dita. Anti aning, umutang akman pa'y iti bagasyo. Apay nga umutang ka. Kat nagaduti kwarta di asawam. Chimamban samot iti mula na tarong. Awanan ante, impautang na amin Anya, apay ngay. Apay, saan na nang ibati iti para kada kayo? Awan ante, masurunak nga ron. Aday pautang na, ngam awan mairimit na kanya. Ay, Nagunag manin ti sinnaay mo. Naibos man nga minon ti kwartam. ay, huwag nga raw. Sa nabalitan nakatulong nga magkiday. Nagpautang nga kadagitig kasapulan. Kaya nailibre, dagiti awanan. Ngam awan mo't imbatim aparaken ka. Nagbambanugam akwarta. Ngam sabali ti nairanod. Di ka man nagkasta-kasta, tama di tiyagim imo. Bakit? Pasikat ka kit diya. Nga uray awan mo't maipasikat mo. Sa nabalay, tagmulak manan itinatang. Nayuna man ti mulak. Tapno umado ti apita. Adamanan boxing inton Domingo. Makipinnos ta ka, andaw. Ha? Ay, una niya. Intong Domingo maghahantay buksingay. Sige, makipinlos taman. Kain mo gayam. Isungay maya, tao may ko itad dya inutang ko kanyam. Bayada kon. Ha? Apay, di mo kasapulan na ay. Sanain. Diyak pa'y kumalaan. Diyak magsingsingil pa'y. Iuray di mong bayaran, kaayos lang paray. Ay isa na. Nagbambanugam dati ako kwarta. Libre ki din. Te, alam mo. O sarang pa yan. Sanain. Alamon paray. Sige, ang araw. Ay, diyak kumalaan, ipapili mo may. Di, sige. Awatan nga raw paray. Ay, problema manang nga raw. No niya pangigatangak iti daytag. Ay, amukaw. Ipusta langay. Ay bitay, nangabak mo kanon ni andong iti pusta ti buksay. Nakipustaya nanang. Kuwan. Ay na, DJ Store. Madamamanan, di pa nang iwaras na iti napangabakan na. Anya? Ay na, sumrumanan ti kinapangas di asawa mon bitay. Feeling rich siya talaga. Kanayon nga giwaras iti kwarta. Nga mawam mo na ima sa sidan na.
Una yun day ang tao. Dila agbain iti kasdi nga aramidan na. Ay na, masurunak manan nanang. Adde pa barato na, ngam awan igatang na iti masida. Ay na, tinasaya ating kasurutan ni J-Store. Sakbaya may bus ti kwartana. Unay matikas tangan aramida mo andong. Amom abasitan ti bagas tayo. Awan pa yun masapsapol iti kusina. Ngam inuwaras mo manan ti kwartam. Di ka kadi agungungay tayong batsang ka kwartam. Nay, tataman nay. Limlim agasaut. Kurang pa'y nga igatang iti bagas kan masida. Awan pa'y sabunan a paglaba. Ay, kaya nanay mo na ba kahit? Unay ka na ya. Aginot ka kaday. Ha? Kastamkit di At iwaras mo iti tao. Ngam siya kong asawam, awan maitid mo. Ikataman ti kastang ugalim si kabitay. Rupak kwarta ka una yan. Ha? Agululi magkaalang kahit, nay. Nabayagan na madmadlaw ko day takang ka. Rupat kwarta ka nga sama. Day tati ka gurgura kiti may sa tao. Uraya mga day tagkukang ka. Nod na, nasayaat. No awan, di nasaya alata. Anya! Ni, nagtar ka matanin sa nandong. Sigo minsan. Apay talamad lamaw. Wang nga raw, mayat nga minta purmam itakal. Nyong. Nagpipintas na kita kawusmaw. Pasig a branded. Manipod ka lugong aging gayti sapatos. Ay kawan ha. Dagiti agkakangin ang arwat at ti mangi pagpapugi kanya. Diya maus-usar dagiti kay. Ita lang nga usar manay. Imbag nga ro ta imbasura iday. Na, apeng nga ibasuram ka nangina dagita. Diya nga ro maus-usar. Kipadawa mo lang nga nakasinsen. Sayang no ibasuram. Ay, apay kaya maw. Ha? Ay kawa na. Itad mo aya. Ay kawan ha. Itag ko kan. Nagaduti kastoy abadaw. Ay, sige nga raw, taitad ko kanila kay ikaw. Tapadasan naman mo tagsuot iti branded kan nginginaan. Day kailangang tinapintas abadom. Ngam impadawat mo pa ilang. Diya nga ro kaya timang pae iti padak ataaw. Maditi agim imaw. Kamaysa. Manumula pinaggatang ko iti jay-jay ngay. Nalakalahay nga tawag-wag dagi jay bagay. Tiyamuda ka branyaw aginatang kao. Di da mau ginatang ko tiwagwag. Oray man, kakaisuna ang nakatsamba ka itinalaka abranded. Impadawa mo kiday. Ay talaga akit di adi kag pampanunot andong. Apay ayakas ta ka? Nagsasaw ka kaslawang pulos ang mau. Tagibas sitam nag-unay ang asawam. Apay ta nagbabati pa nagkikita ko niya ka? Si ka siguro ati sa ang agpampanunaw. Ha? Diyak ka mukan ka? Tapno di ka sumana awakas na. Sumapol ka iti pangganam. Tapno da kwartam. Tapno sang ka mang namnamalang iti maitad ko kwarta. Anya? Anya, agtrabaho ka kunam. Kat kasanon nga dagiti duwang anak mo. Panawa mida. Wala nang. Da kayo pa'y lati pangibatyak kadagiti ubing. Tabi simot ni andong ijay talon. Pagtrabaho maya. Ijay lugar ti kumarek, nanang. Pabrika ti pagtrabahuan mi. Libre ti pagnaadan mi jay. Iso apatyak ang makurno nga. Ay na, kasimot dagiti apukok. Ano panawam ida? Diyak kumamot ida kaya't apanawan Ngam mabainak ngamin kiniandong, nanang. Ibagbaga na arupat kwarta. Iso ngagtrabaho ak manlangan. Tapno awan may ibagbaga na. Na, nagalas katikas tangaramit ti asawa mo. Sika pa yan di pagbalinan na arupat kwarta. No'y katan na kumatiki na pangas na di, umdas kumamot ti matmatgadan na para iti pamilya na. Kasanaw, numakay gamit ti kwarta, iwaras nan. Ako namlan isun ti kabaknangan di ti lubong. Pangas sa lalaki. Ni, papa na minsan, maluman. Ay kayo naman nagdalusan na ijimulak anatang. Nanginak iti presyo tinatang itainsan. Iswa dalaw sa kanayang bagdag iti mulak. Tapno adon to ti bunga da. Ay na maluman insan, inton bigatan Maday, sayang ti oras insan. Diyak kayat ti maistambay. Kin sambutak adalusan ti garding kaw. Tanay, agmulak manan intong bigat. Ay na, naggagat kang agmula-mula insan. Siguro adon ti urnong mau. Tagsasaruno mo ti panaglakom iti bunga dagiti nateng mau. Ay, kawin na insan.
Iso nga ron dadyak amo, ti pangus-usarak iti kwarta kaw. Na, Napuno nga ron tay pasbok kaw. Sinadsad ko pa yan. agasam man. Ay, adwa talagang turnong mo insan. Tiyan mo dagiti tao, ado urnong kaw. Talaga big time, ti pagkikitaan da kanya kaw. Iso nga masapol nga agmulak iti adaw. Tapno dalat ta maipabarataw, kadagiti nalay nga kikail. Diyak kaya nga ipadlaw nga agri-gri ka ta. Iso nga agmula, man iti daw. Tapno dalat ta pangalak iti kwartak nga ipadawat kaw, kadagiti agdadawat. Dagiti rupat kwarta, akakalugara. Aw! Aday tanay, kakabsat! Gimata nga kiti merindayaw! Kaya kayo na, ha? Kakaiso na nagkikita tayo dito, store! Ano, na yun. Simbambakan sa kano iti presyo tinatangan daw. Nuwan tay. Ang mure man awan ilakok anatan ka makailibre alatamay. Why, mga kayaw! Nukurang nga kayo pagayaw lang. Agorder tayo pa, itinayo na. Ay ka, tigatang ang arudan ay itigatas dagijay anak mo. Ay na, umad ang arot itigatas ay. Uray dala masarsarban itigatas. Kasanaw, nagado tigatas si Jabalay. Naumadahan. Anya? Ay, sino iti sumurok kanya? Agpailiak ita. Agilibriak iti lunch. Ay, Sige. Mang para kayo niti pagluganan tayo, tayo libre kay man. Awang ngamin pangusarak iti kwartak, isong libre kay man. Ngam, ibusin nyo pa yata, ginatang ko merienda yaw. Ta, sayang may. Nukas na. Saan amang mangtad ni Andong iti para kadagiti anak may nanang? ay na, mangtad matang, amsag paminsan. Mangtad lay ti saggay sada iti biskwit kan Diyos. Tay jay laang, awanan. Anya? Saan amang tad iti paggatang nyo iti sidain nyo kadagiti anak may? Ay na, pulos! Adaya itad na kaawan. Adama itad na kadagiti istambay ang marite si J-Store. Hangam kadagiti anak na awan na pulos. Anyan? Diya ka muna niya klase ti panagpampanunot at day tasawang bitay. Adan sa magbagbagtig na agpaisaw. Ay, makapasurun nga ruday di nga Andong nanang. Maumuma akon iti kasday nga style na. Kat, naimbag no kanayon namot asarong karan dagiti anak mi di tabalayaw. Umumay matangam, mapagbiit lang. Di na payalangan nagiti ubeng. Busy ka no, iti garden na. Busy nga agpaado iti kwartana, tapno adda maiparamag na. Uwin nga roda, ngam, ay na, di lagbay ni ti kasya nga raramidon na. At dan sa mga agpaiso tama di utak nan. Mala, urayan nyo ti ipauit ko a kwarta nanang. Igatangan nyo dagiti anak ko iti gatas da. Sige anak ko. Hindi mo ipawit amin na sweldo ma. Mangibati kay di parakan ka. Uwan nanang, talagang agur-urno nga. Kakaiso na medyo dakkel ti sweldok dito. Iso agun dawayak ti agurno, nanang. Kaano di piyesta, di ka bangi nga barangay, paray? Ay, inton maminsan nabigatan paray. Diyan mapan. Awang makwartak. Mapanta, sakti tayo, paray. Ha? Ay, kababayan paray. Anya, agkumpare ta, mabayang kabaylaing. Ilibre ka iti siyat. Makipinos ta taman, paray. Barang agdoble ti kwartada. Ha? Apay, adaya kwartan paray. Ay kada, kaano pa imot, ano ibusanak iti kwarta? Ay na, may busan amin ang mga opisina. Ngam no siya, nibar. Ah, ay, naimbag ka pay. Adulat tati kwartan paray. Katsimpri, ha? Diyan nga rod mo, pangus-usarak iti kwarta kaon. Iso nga ipapautang, kun ipapadawak kuno daduma. Ay, ke, mapantang rod makipiyesta ah. Huwag ka day! Siyak ti sagaw! Ado ti kwarta? Lumabas sa payantianay! Nay, papa naman daw. Pumanag na ka, kat nagpigsa tito daw. Inak agapit iti mulak anateng antay! Agbagbagyaw, agapit ka. Itantan mo pa'y lang. Sambutat kaglakaw! Siya latiglakaw! Sigurado ang nangina, tawang kadwa nga aglakaw. Kang runa kinay, agbagbagyaw tay! Anya, ay na, nagpigsa tito daw baraw. Sa nabalay! Tudol na day taantay!
Ay, malamina mo din yung. Yung ano sa kaon. Ay, ay, siya nabalit ah. Naburas ko maamin ng abo nga dagiti mulat anatay. Ay, baklayat ti nga sakaw. Kasubdak inton madamdamat itagduma. Ops! Ay na. Masapol ang makalako ha, kanay. Naman di kumpare, ti papamigi pistahan. Sa pa yung kari kasyak tita ya. So, masapol ang makalako ha. Ay, nagkalis ti dalan ay. Ay, dito mo sumardan, dito daw. Ay, siya pa yung rangkis, to'y dalan nga pababa. Ay, na, dito yung mga ang t-shirt katadalan. Ay, na. Ay, may galisang matan. Ay! Bitay bakit? Ay, na. Nasaya at na nakariin kan andong. Sa dino, ay tayang kaw. Adda ka diti ospital. Intaray da ka dagiti kakalugaran tayo. Tanatin nagkay gerang kays. Naimbaga, tadda nakakita kan ka. Tanuawan, ay jaklam mo. Ay, wine, malagip ka. Ay, galisa nga main. Kahit kumusta ngayon. Kumusta ka no? Ngay ti kasasagaw. Natukol ti kanawan nga imam. Ten adda na fracture ato lang iti bukot mo. Anya? Ay, iso mo ilagaya man nagsakit ti intiro bagay. Ay, nga napasamag ti kastoy kanya bagay. Kat basol mo Tamong nagtutudo. Ngumnapan ka, igigarden mo. Dakkel ti magastos dito ospital. Adda urnong mo agastusam ditoy. Awan pangasim bagay. Ang diskitar ka iti kwarta pagpagas ka. Takaya ko ti agpaimbag. Ay, jak kayat ti umutang. Kenjak kayat akistayan di urnong ko. Tapara kadagiti anak ta dayjay. Para iti panagadal danto. No kayat mo, ilako mo jay dua anwang mo. Ta iso ti pagpaagas mo dito ospital andong. Anya? Wala na? Tinapatagaging bagak pa'y bakit? Day tangamin ko. Di ka ngamin nagurnong idi. Day talak kinapangas mo ti. Gusto mo din na bagay? Di nagsir mo na nain. Sorry ka din. Pakawanan na ka din bagay. Sinersermonan nak ti asawa kiti daydia kanito manang biyanang. Mawatak matkit di tangamin basol kumat. Ado tinagkuranga kiti asawa kastameten kadagiti anak ko. Inununak tinagpangpangas ngem tinang suporta iti pamilyak. Banag apagbabawyak. Isungay di nagimbagak ingkarigata kasinulnitan tinagkurangak iti pamilyak kat jakon di na kon wano jakon pinatrabaho ti asawak kat syaklatan tinanggad para iti pagbiag me. Kat ita dakkelan dagiti anak me kat sa anak meten na nagpangpangas. Alakastan to'y pagayam mo andong. Awan tinasayat ngait den tinapangas wano na palangguad pagayam andong. Tiam mom siguro ngumato ti kita dagiti tattao ken kano ibagam nga adu ti kwartam. Ngam di mo lamaw, apakay babainam, tar aramidam. Isa na sayat mo tata nagbalbaliw kan. Buena papagayam ditan, tinagpatinggan, ti pakasaritaan, ni pagayam andong. Dito'y darama tayo. Tatang, mangan tayo. Sige. Magan kayo, ta sa anak ang mabisain, anak ka. Apay akas ta tila ngayo. Kasla nagdagsan ti parikot yo. Awan? Jakpat yun. Adalakit di parikot yo. Ibagayo no anya dayta. Tasi dadaan kami nga anak yo at umulong kada kayo. Hindi nabayagan na tingsmit ko ha. Imbreak na hindi nakita kami ti personal. Talaga ka tingawanan ti karbang nga gayat. Gapo ka ti talakaya kaun. Gawan mangayat kanya kaun. Apay, itala nagkita kayo iti textmate yo. Itala nakita na kayo. Wine. Sa anak kami na naka-video call kan ko anak. Kaya na miladawan ko iti profile ko. Manutawan na aya. 20 tao.
Ang sa bagay, kamalik makiday. Ngamin, imbaga 23 taon ka. Ay, isumat lagayam, Naglibak kayo ngamin. Ibagayo ngamin tipod no atawin nyo, Di yu ilibak. Anak ko. Nakaubin ngamin dagiti arman nyo iti social media. Jay katawanan nyo ngamin ati arman nyo. Tapno sigurado akayatan da kayo. Jak kayat ti bakal. Ubing ti kayat ko nga asawaan. Tapno adan to mga iwan kanyak into nagkapsotak. Ay natatang narigat ti agsapol iti ubing nga asawa no kastan ti edad nyo. Ha? Nang runakit saan kayo nga agpenpensyon. Anya? Kumaano pensyonado kayo? Kat dakkel ti pensyon nyo. Ta sigurado, ado ti mangayat kada kayo tatang. Ngam awan met pensyon nyo. Ni, anya dagita ginatang yu, lolo. Pangrupa mo't dagita. Ay wala pa tao sa rekman. Tapno umubing ti rupa. Anya? Ay, kanayo na ngamin amabastay nga po iti kinalakay kao. Ay na, lolo. Narigat na mapaubing tarupa yu. Adun ti kurarit na. Anya? Ay, awan nga tati remedyo na napaw. Narigat na paubingan dahitan, lolo. Lakay kayo na talaga. Ngam, adda sa bali ari medyo. Ha? Anya nga dayta? Filter. Filter nga. Filter ti kamera ta cellphone nyo, ha? Anya? Ay, apaw, kasano dayta? Isuro na man. 1, 2, 3. Ay, na. Uy, nagmayat gayam ti agsilpay no nakapilter nagtar ken ubing ti rupak mapilter. Ay, mabinsampay man Ay natatang, unay daytan kasi selfie yo. Malubat ta cellphone nyo, iti kasi selfie yo. I-charge ko ano malubat. Kakaiso na nakatatairak dito iladawan ka. Kitaam, day. Kitaam anak ka. Nagtaer kayo mutditan. Ay na, nagkinistiro pa yo. Nagubing kayo. Kas kay laag tawon laeng itinasurok at 30. Ay, padasak mo tiyagbalin apugay. Ken baby face Babaan da ito'y filter. Ay, nagmayat. Ay, namati mo tilo ka bakbakitan. Kaya muna, kaubingak pa'y. Ken tiyan muna kip nakinis ti rupak. Eh di nalaam mo nga abot. Ken kasla kordoroy to'y rupak. Ay, nag-chat man ay. Sige. Nayunampay ti agi forward iti ladawan mo, my loves. Ay talaga na inlaban kanyak na ti abakait. Ay, balo abakait. Hanggang kumayat kat mait. I-forward ko amin asilpig dito silpong kao. Sagay sa nga i-forward. Ay, sos! Na-forward ko matanda itay awan filter na. Ay, idilit ko adagos. I-unsin ko. Ay na. Ay. Naimbaglangan. Tasaan na pa'y anaisin. Sagay sa kayo kaninanag mo, apok. Duaan ang pipinta sa abag, lolo. Nangalaan nyo nga'y. Ay, regalo ginubiyang ijabroad. Ited na kano kada kayo. Imbaga nga may nada kayo ti kapalay kao. Anya? Ay na! Ay sos! Umawag man ay. Hello, my dear. Hello, my dear. Ion mo ati video ti cellphone mo, my dear. Uwan, mabitla ang my dear. Ay, Carla, sikat yung parang dito'y cellphone ko. Tayo nag-ag-CR. Ibagam ang nag-CR akwan. Ay na. Sige. Sige nga, lolo. Hello. Uwan, my dear.
Daytoy pa'y manlaka nakak ti kasaritam. Ta agsi arak biet. Ay, Okay, my dear. ay, Kaanakan ko na yun, Lolo. ay, wan, imbagak akaanakan ka. Kan imbagak akabsat ko ni Nanang Mao. Ay, sige, kasaritam mo. Iun mon ti video na. Ay, sige, Hello, Nana. Hello, iha. Si kadi ka anakan ni Benedicto, saan? Wan, Nana. Nagpintas ka balasang. Imala ka kini Uncle Mo. Ha? Agawid akon iti mabiit. Ta umayak makiasawa kini Uncle Mo, iha. Sapay kumata kayat dak apara kini Uncle Mo, iha. Ngamen, adayo abak-bakitak ngam ni Uncle Mo. Ay, kwa. Weakness ko ngamen tikas kini Uncle Mo, iha. Pugay ka na lambing. Kan siyempre, ubeng. Nabayagan abaluak. Kat uray bakit akon, ubing ti kayat ko apakiasawaan. Jak kayat tilakay. Sige iha, bali waktu ti umawag nun alpasen anak siar ni Uncle Mo. Bye! Bye, Nana. Tatang, adamot gayam nobya yun. Una lakaw. Hanggang, saan ko alam dayjay? Bakit anain? Anya, kat sayo inaram. Ha? Saan ko ngay naram? Iso tinagaram kanyak. Sinisirap nak iti dolyar na. Iso naban ni itanak. Anya, Ay na, nainlablao na kanyak. Tiyan mo na gamen, ket ubeng ken guwapuak. Di nalam mo a filter dagiti ladawan nga impurpurward ko ken kuana. kat kasano day tangay. Kasano no agkita kay iti personal. Jak makisinara ken kuana iti personal. Kat no namnamaan na kano ti panagkasaryo inton agawid dito Pilipinas. Kastamot kano ti imbaga na kinikar lang apo ko yo. Ha? No masapulan nak Ilembengak dayjay. Jak kayat ti bakit. Pakisama aklaang takanayon nak matapawitan iti kwarta. Ay natatang, sardangan yun ti kastangar aramidan nyo. Delikado day ta. Kukwartaan yun day di abakit. Kan lukluk ko nyo lang ang iti kastangar aramidan nyo. Ay na, di ka madanagan anak ka. Taintundan da ni agawid na iti bakit. I-break kong taon. Anya! Hello, Marina. I miss you, Benedicto, my dear. I miss you too, my dear Marina. Agawid akon iti mabiit. Jakon agsubli dito'y abroad. Nakasarita ko, nagiti anak ko dito'y. Ket imanugot da aditan Pilipinas ti pagnaidat. Ha? Apay ngay? Apay di mo kayat? Akadwatan iti agnanayon, my dear. Akasartan. Kwa, awan pa'y urnong ko. Di ka madanagan. Siyak ti makaam mo iti magastos. Ha? Kwa, saan? Kababain. Awan ti rumbang apagbaina, my loves. Isikirito ta Asyak ti aggastos para iti kalaysat. Kwa. Saan pa nakasagana ang mga asawa? Ubingak pa'y. Ay, basta agawid ak. Ta umayak at pakasarking ka. Period. Anya! Ne, apay ang nagdakkel tabagyo, tatang. Papanan nyo. Agbakasyonak pa ilang anak ko. Noon da umay abakad dito'y balay, ibagayo nga awanak. Ibagayo anang asawa akon iti sa balay. Ha? Asino? Agawid ka nung arod, chatmit ka. Kat ipilit na ti makiasawa kanya. Diyan makayata. Anya, ay katakdaran nyo tanobya yung arod. Manjak! Jak pagan ano na jay. Mga asawa, bakit pa? Pulos mo ta. Ore awam mat. Ubing ati asawaak. Apay ngamin nga inaram yun, no saan nyo akayan? Isungarol tinangaram kanyak. Sinisirap nak iti kwarta. Malatag bakasyonak. Tanay, agawi dahin di bakit nga crush kanyak. Jak lapagan ano day jay. Dimet ko nayo, anamin adon a pinasakitan da kayo ti babbalasang. Padasan nyo mat ani Nana Marina. Bareng isuntipod no amangayat kada kayo, tatang. Manjak nga rod.
O rejak mga asawan, basta saan apadak a senior citizen. Ha? Ano sa kaun taglak kay abalaw? Mayat dito'y ayan ko, paray. Ano ti babalasang ditawi? Apay, nabayag ka dito yun, ay paray. Ay, wag! Para lutuak dito'y pakanan. Pakanan ni Tiel daw. Inuman mo itirabay. Anya, No kaya mau.Ag-apply kan dito'y. Tayo bagakin ni Baus. Iso na lang ata para inaw tisap sa pulin da. Ang libre amin. Istiin ka pa'y. Ada kwarto apagturugan ta dito'y paray. ay sige, kayat ka. Kaya pag isaw, tagsapsapo lang itipag na idak ita. Ta aday lemlem bagak. Ha? Apay ada utang mau. Ay awan. Nga banda bakit kay lemlem bagak. Ang kurso na daunay kanya. Jacket ay jay. Aya! Mala, barang makasapol kay ti kaparagpag mo dito yun, paray. Ano ti babalasang awitris dito, nagpipintas na bay. Hello! Naimbag nga oras yaw basang. Mabigbig na. Nana Marina? Wen, siya nga raw. Mabalinti umay. Sige, sumunod kayo, Nana. Ay, agama nak. Jak imbaga kini angkel mo nga itangaal daw ti panagawid ko. Tapno masurprisa. Ha? Ayan na ka, day. Carla, Naimbag nga oras mo. Si Kani Karen, saan? Ti kapsat ni Benedicto. ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, no si Mang Peta kundi ti balayaw. Kaya't ko ngamin asurprisaan ni Benedicto. Ngamjak magayam masangputan di ti balayaw. Napanan na ka, day. Kwa, nana. Adda na panan na. Nakabakasyon. Sa dinaw. Diyak amo, nana. Tadi namat imbaga ti lugar apapanan na. Sana balay. Urayak latan ti panagsubli na. Agawid ak pengarot ijay lugar may. Agsubli ak tao. Nanang, kasano da ito yan? Kaano nga gawid ni Lolo? Ay, diyak amo, anak. Di nakrep-replyan ni Lulong. Ala, sapay ti amo ni Nana Marina kat ubing pa'y ni Lolo. Unay mangaminan ni Lulong. Tila inararamid na. Anya nga ita. Ay, kasano nga nga ibagakin ni Nana Marina ti may papankin ni Tatang. Iba gayon, tapno saan amang namnama. Ti amo na ngamin kat nasurok latren tatitawan ni Lolo. Iso nga iba gayon tagpaiso. Urayan ta ni Lulong, anak ko. Taiso ti mangibagay ti pudno. Barang agsublimot la adagos. Ay na, agyaman nagdani ka. Itala nga inaram ka, inaklon na kadagaos. Gaputa gayatak matkan ka, Benedicto. Ay na, agyaman na ka talaga, dani ka. Basta yawid na ko na. Ay, wen. Arikla daw. Ay, day talaga yam. Awan problema iti day ta. Ay, hagyaman nak tay nayat nak. Nga uray nalukmagak. Ay na, sana problema ti kinalukmag mau. Napintas ka nga oray nalukmag ka. Kanubing ka pa ay. Agikata kun dito'y kas waitress. Ay, agikatak meten kas dishwasher. Umuna pa'y langal daw ka. Nga magikatakon. Tagawid tan ijay balay may. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka mat, Benedicto. Asino di masikog nga insang putyo, Tatang? Na, masikog nga. Ay, lukmag na dayjay. Bilbil na, sana masikog. Anya? Nubiyak ni Danica, isuti ka laysak. Anya? Kasano ni Nana Marina? Ur-urayan na kayo. Agsublinto kano dito'y balay. Ay, awan maramidan nantada sa baling asawaag. Mabaid mo't siguro dayjay, no makita na ni Danica. Inakto kitain tay baboy di kumpare, tagatanga kaon. Pagkasaranta, Danica. Anay ko, agsikalan ti tiyan ko, Benedicto. Ha? Apay ngagsikal.
Anyat kinan mo aya? Itaray na ko ni Diyo ospital. Ay, Darasal. ay, mabit lang harap. Ta mga yabak iti pangiluganakan ka. May pagharap. Masiko ka magayang ngayon sangpit ko iti balay. Kat ita, nakaanakan. Pakawanan nak, no nagilimudagkan ka, Ay Benedicto. na, unak ladulok magmuday jay. Masiko ka magayam. Sorry. Sana bale. Taure adan anak ko. Ayayatan ka latta. Makikasarak latakan ka. Ay saanan, agpaimpagkanta agawid kayo ni ti anak mo. Ha? Ay na, kunak lano agragsaka kon. Hanggang naluhuak manan. Ay una yan, tikas to agasgasat ka. Una yan. Oh, anyangay, di husto ti atap ko idi. Kunayo alukmag na dayjay, ngem si kugmat gayam ngagpaiso. Ay, nga roda. Manangal lilaw samot amin ang ababae dito'y ili tayaw anak ko. Urayan yun ni Nana Marina, taimawag itay. Agturong ka nun dito'y. Ay sige, urayag. Ay naisuman lang ti asawa akon. Ta sigurado adi naklukwan day jay, tabakitaan. Hello, Marina. Ha? Asino ka? Sika ka diti ama ni Benedicto. Ay, si Kamot. Siyak ni Benedicto. Siyak tinubiyom. Siyak ti kanayon mo akad-chat-chat. Ha? Dinak man rabakan, tata. Saan asika ni Benedicto? Sika ti ama na, saan ka day? Siyak nga road. Apay ay adi nakpatsin. Ay, Nana Marina! Pudno ti imbaga ni Lolo. Iso ti chatmate yo. Aniya? Ay, didak man ang lilawan. Kat naubing ni Benedicto. 35 lat taon na. ay sorry Ang pinaubing ko ti rupak iti kamera ti cellphone ko. Nakapilter day jay. Aniya? No Ay, kasta? pasensyakan Ang sa nabalay. Ta sa anak mo't unay alakay. Napigsak pa'y. Sige, agpakada account. Agsubli aklangan ni Abroad. Ay, apay ngay, my loves. Di nakawagan iti my loves. Ta saan ka apagan anaw? Jak pagan ano ti makinubyo iti lakay. Anya! Pimanaw nga rod ni Marina, kat imblak na kon iti social media. Kat iti sana nagbayag nagsublimot lang iti abroad. Katawanan damag ko kankwana. Manipon ni den jakon nagaram iti babae. Impa may saklatan tinagmula-mulay tagduduma nateng iti talon ko. Kat naragsakak ita, tadadag iti apo ko kamang liwliwa kanyak. Alakastan, to'y pagayam mo, Benedicto. Ala pagayam, Benedicto, leksyon para ken kadayta. Tamadi nga menti mang lukluko, iti pada atao. Ta si kantumot lang ti mangapit, iti bunga dayta. Pagyaman acting ka pa ng ibinglay, iti kabadasam, wano kapadasam. Bueno papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam Benedicto. Dito'y darama tayo. Manang Biyanan! Ne, da kayo magayam nanang. Sumrag kayo Nagyaman na, adda napatag adamagag, iso nga imayak, sinday. Hanya day tayo nanang. Apay, ilakla ko yu ayajay kaldingyaw. Ni, apay aya, ada mo ya gumatang? Wala, tajay mo't kano asawa mong timapan mangilaklakaw. Isukat timapan mangikunkuntakan, iti bayar. Iso nga imayak tadamagag, no ammom nga ilaklako na jay kaldingya. Ay, kawan agasawa kami nga rudyam mo. Nagsaritaan mi nga ila kumindagi ja kaldeng. Tasukatan mi iti baboy ti taraknen may. Nay, kita ma, alaam ti mapaglakwan ti kaldeng sinday. Ha, jay kat asawa mo, ti agnamnam ay. Naglayngan ngay. Sigod akalding mo dagi jay idi balasang kapay. Naipundar mo ang nagtrabaho jay Manila. Wen, amok nanang.
Angam ko amin ang agasawa, tagasawa kami ka nga rudan. Gamam, ti mapaglakwan na. Tama nga numapan na lakit isugal. Wano igatang iti arak dita. Ay na, kaano pa'y ayaan nakita yung naginom ni Alvin? Amo yung magngawan bisyo na. Balay kan talon lat ayan na. Agin sisingpet laday jay. Takakaskasaryo ang idinapan atawon. Sigudan ngawan bisyo ni Alvin, nana. Ay, basta kita ti kwartam. Awan to, pa'y maitod mo kanyak akwarta. Isunto laki dahil. Ay, pasensya kayo na ano di kay pa'y lamay ka ni ti kwarta ita. Tani, adama paggasgastusan mi pa'y. Madamatipan na katarimaan ti balay may. No apay nga may asaan a profesional akasken ka tinakiasawaam. Di dua kayo kumaita amang opisina. Dua kayo kumanga agtintinulong iti magastos para iti pagbiagyaw. Ken aminin a paggastusan niya. Kat agtaltalon mo ni Alvin, nana. May mayat ti trabaho ma. Tadakkel ti sweldo medyo opisina yaw. Ha! Adama ngamin nagarom idiken ka nga engineer. Ngam di mo ngamin inaklawn. Kajak mga rodayayatan. Nagkasar kamin kan ni Alvin. Isong aklunan nyo kadin kas manugang yaw. Ha! Jak maikaray. Adayaw, tirig na kenkwana. Alvin, lakay. Gimata nga kiti chinelas mo. Naingpis mga mainin ta chinelas mo. Ay na, mabalimpay day jay sinday. Naingpisan. May mayat ti ginatang ko ta na puskol. Di ora jag chinchinilas kay mabalain. Napuskol ti kalyo dagiti saka bakay. Awan rumba nga pagdanagam. Kas kalapimpiman. Dandani maabutanan ti chinelas mo. Nya kumangay. Ay na, amumat sa anak-anak arti bakay. Awan problema kanya kung alang aruday. Apay, nangalaam dita chinilas mo, Alvin. Nagpintas mo ti kulornan. Nalabas ay. Ginatang ni Sinday nanang. Nagpuskol nga raw, di so ama ikaw, Sana bagbagay tasakam. Nagpintas tay sleeper. Ngam tasakam agkurkursing ken kakalkalyaw. Ay kagagangay na, nanang. Taman nalon ka nga raw, ti manugang yaw. Ado di ati amok aman nalon ang nadalos ti sakada. Managdigos da nga main. Kagdigdigo sa ama, nanang. Wala, nga maminsan la iti makadumingaw. Ay, naimbag ka pa'y tamay gatangan na kajay anak kaw iti napintas at chinilas. Manipod na kiasawan jay anak kaw, manmanaw nga igatangan na iti kagawaak. Apay, awan chinilas yo, ayan, nanang. Awan nga raw, tadinak mo't maigatangan ng jay anak kaw, manipod na kiasawa, nakalipatun. Anyat mismis utam di tatina. Asinaw ti kaapam. Awan, masurunak laeng. Day, asino ti kasuron mau. Jay hot-hot amanugang mo Na, anya mo ti kasta ngay bagbagamon. Anya ahot-hot. Di ka lagbain. Kay talaga mag. Manipod na kiasawa ni Sindikan Kwada. Awanon, nakalipatun di anak ta. Saanin akas ide, alinawas nga igatangan nak itigamit ka. Kahit, among mga da paggasgastusan da ita. Teko namkit day. Day jay nga alwain ti papanan ti kwarta jay anak ta. Anya, pagkunamay, kagtaltalon mo ni Albain. Saan mo nga agbisbisyaw? Pangusaran na kumaiti kwarta nga ino bilang laang. Basta, jakamaw, ngam adayo at talaga tiriknak iti day ataaw. Nadagsan tiriknak kan kwa na. Ta feeling ko nga main, kat kukwartaan na di anak ta. Atap mula day ta. Ay sus, adun ti atap ko apin mudno. Iso adi mula mo, antaon. Ay na, ikatemban ti kasta nga ugaling. Overthinking kalaunay nga main. Papanam, Alvin, napay ang nakasukat ka. Agpailya man, nanang. Inak agla ko iti mais.
Nangalaam di ta t-shirt mo, Alvin. Ha? Ginatang ni Cindy, regalo na kanya daytoy, di birthday. Anya? Sagmamano ka no dayta? Diyan mo na nang. Nan, apirasak man. Napuskol daytoy abada. Kun addadakkel at check na. Sigurado ang nangina dayta, tabranday. Ah, Ha? Naimbag man, tamaigatangan na kaitikas ta kangina. Idin to tada kami iti amana. Katay lasag sa sangagasot at t-shirt, tigat-gatangan na nga ititad kada kamay. Sagsi 50 pesos pa ikit din adagigay. ha? Ha? Apay, no saan aga po kada kami anang paadal kan kwa na, nakaturpos nga raw. At ang arod na pintas at trabaho na ita, alaman. Wala nang. Di katawan na pulos intultulong nan, tigat-gatangan na itinangina. Ay, na yan, ayati kasta klase ti anak. Pasensya kayo na. No? Pagatang kan sa mga minapagatang, Alvin. Nay, samay. Anyasan? Pati ta sapatos mo, branded data. Madlaw ang inginaan. Original lakit di data. Sagmamano data. Diyan nga roda mo na nang. Di maamaw, tanimanon sinday, tinanggatang iti data. Tapantalon mo, sagmamanaw. Diyan ka mau. Ha? Nagpipintas tigat-gatangan ni Cindy akagawaan. Kat awan mo't intultulong mo, iyagad adal pa iya anak kaw. Napadasak tinapagpabainan, gapo iti kanayon a panagutang ku iday, tapno addala pagadal jay anak kaw. Ngam, sabali magkayam ti agnomar, iti naglingling atan may adadakkel na. Tata Anton, alaan da kayo man kininanati na nga sponsor inton kasarmi iti nobyo? Ay ikaw na. Day talagayam. Apay kaano ti kasaryaw? Inton umay abulan, tata. Ay, malatay bagak to kung ninanamati na. Kaya't na nga tata. Kaya na. No pag-aayat natin mga anak iti kasar. Ay maragsakan laki ni Dayjay nga agninang manan. Sige nga rod, tata. Pakibagayon to. Tapumanaw kami matla dagos. Tada pa'y papanan mi. Balasang kaw. Manang Cindy, mabalin ka di ada kayo ti may nga sponsor inton kasarmi? Dua kayo nga agasawa? Ay, kawan na. Awan problema, Eva. Pati dananang kentatang nyo, inalami ida nga sponsor, manang. Ay, kastaya. Ay, nasayaat nga rod na tagkukuyog kaminton. Hun, manang. O sige nga rod. Kat agyaman na ka, manang Cindy. Mga nakta iti kasarinton bigat lakay. Iso agim mata nga kitibado ta. Anya? Ay na, gimatang kapailan. Kaya damo dagiti nakadulin abadok iji kabinay. Ay na, nabaybayagan dagi jay. Kan mga nun nakiputin dagi jay kan katalimok magkan. Iso aday to ti isuot mo. Ad dato maar ka no isuot mo dahi to, ilakay. Sika talaga. Pasablugan na man ang bakay. Agasawa tan. Pasablugan na kapailang may. Ay kapod no matibagbagak. Talaga manatar kalakay. Kadwatang magayam da sinday kanti manugang tanga agi sponsor iti kasar. Bakay? Apay, di pa'y lamang rugi ti kasaraya. Awampay dagitay dua nga sponsor. Or-orayen da. Ay, nagpudutan. Nagladaw mo't akasar da ito yun. Ay, aganos ka ah. Apay ayakas ta ka. Ay, kasla madiman ang timod mo. Kita umit ajay manugang mo, oh. Nay, madlaw akabarbaro amin asuot na ita. Idin to tadata. Kat dagitay nakadulin laeng timan ijay kabinet dagiti insuot ta. Kahit apay aya. Maya mo dagito'y bado ta. Kasla ka barbaro pay laeng. Tana plancha iti ustaw.
Gemat ang payla iti baro abado na. Kunametlan kwarta na ti maigat-gatang iti bado na. Bayag tala ka man. Saan ati lasipsiputa am? Di mo kitaan di manugang mau. Tapno saan nga agsakit tinakang mau. Ay, masurunak. Agawid aksan. May samot day nga anak mo. May gatangan na di manugang tay ti bado na. Ngam datadadakkel na. Di na pa'y may gatangan mo. Gatangan na tamay. Wana, ngamsag paminsan laeng. Ha! Awanin! Manipod na kiasawan ti anak ta. Saan natan apagan ano? Napatpatugan di asawa na ngam datadadakil na. Isun ti ikan na iti kwarta. Kan igat-gatangan na iti kawas na. Malala. Huston. Di kan sumanao. Aging gaditoy. Itugtugot mo dahi tamuryot mau. Kababay no anda makangagkan ka. Hello, Manungan Sound. Hello, Alvin. Anyalay, nakapanunot ka? Pampanunutak pa'y lang, manaw. Diyak pa'y mga may mapanawan ti asawak. Tadari-ri na na. Ay, kati ba kita yung iti doktor? Tapno masigod na nyaman dayta. Sayang dayto yung oportunidad, aling ko. Siya ti makamay ti gastusan nga abroad. Dapat ti sweldo iti pagtrabahuan dito ay. Sige, manaw. Pagsarita amin to, mga gasawa day, ta? Kagap-gapok iti doktor lakay. Kahit, kumusta nga iti check up mo sinday? Adda kanomot bukol iti karabukob ko. Ha? Dumakdakkel ka nun. Isumot lakas la marigata nakngagangis ka nagtilmon. Adda magayam nakabara bukol iti karabukob ko. Anya? Kahit maupira ka? Agagasak ka no, pay lakay. No saan ka no maalay ti agas. Isuntun ti pan nakaupirak. Ay, sos. Ay, kagsardang ka pala nga rin nagtrabaho, ha? Tapno makainan na ka, may. Pangalaan tayo iti kanan tayo ngay no tiyak trabaho. Kasano ang makaurnong tangay. Pagkakon tayo ijajaya ti kabsak ka. Gabroda ka. Anya? Aginanakan ba kay? Tayo siya mamuti manggay. Agpagas ka. Ay, maopera ka nun dyan anak ta bakit? Data timang kuyog kan kuha na di ospital. Tadamot tan ija abroad ni Alvin naman hugang ta. Ay, kasi mo di anak ta. Nung nakaalaan na mo't nga ta itikas jay asakit na. Ay, wad nga raud. Hanggang mala sa nabalay ta operaan tan. Sapay ko mata aging bagay. Hello, nanang. Kumusta nga iti asawa? Kalkalpas ti operasyon na, Alvin. Baligay ti operasyon. Nasaya nga rin, nanang. Da kayon ton ti mangirwar iti kwarta ngayon pa uwit ko, Wan baraw. Damay na yung kwartayo kong tatang. Sa bali ti ramatan nyo ti ospital. Sa bali mo ti kwartayaw. Ha? Ay, kat. Agyaman na Alvin. Nawanan niya man na nanang. Basta anusan nyo ko mga asikasun ti asawa. Awan pagdanagang kinisinday. Tapag tinulungan na nga asikaswan kinitatangyaw. Anay ko, nagsakit unay ti tiyan ko. Ay, apay nga kanggay. Kalkalpas la ti operasyon mo, anak kao. Ngam addamanen ang saksakit kan ka. Huwin nga rod. Kuyugan dakman, tayo tagpa-check up, nanang. Sige, wan, kuyugan ka, anak kao. Maopera man ti anak ta bakit? Wan nga rod lakay. Dayjay mutla ka no ti remedyaw tapno agimbagan ti anak ta. Ay, naimbaglakid di ata da sweldo ni Alvin nga raramatan tayaw. Para iti pan nakapaagas ti anak ta. Ay, wan nga rod Makita am. Dili nalayas mo ang manugang ta iday. Ngayon bagbagam, papakpakan iti anak ta. Ita nga ay, isa untad da kwarta na. Ket pasaray ikan na tapay iti kwarta. Ay, Anya nga ay, di lamutam itan nagiti sinasaom, iti kalabays. ala, di mon ipalagip tinapalabas. Tama ba inak lakay? Kumusta ka ngay bakay?
Kastoy na imbaga kon. Agtrabaho akman ng lakay. Saan ay? Agi na nakakiday. Agtalinaid ka lang dito balay nga. Oray ta napintas mo ti trabaho kay abroad. No kasta, agsubli ka man na ni abroad? Huwag ba kahit? Nagbakasyon na lang. Agtrabaho ta napigsaak pa'y. Agawid aktaw no, jaktun ka ba alang tagtrabaho? Alvin, Basta ti kayak kao, agtalinaid ka lang dito balaywang. Di kag bambanaw. Nagsublia mo nin iti abroad na nang, tatang. Kay sakbay ngagsublia. Ikang kayo manan iti kwartayaw. Hindi. Kano ini ka na kami, hindi ka sang-sang po, mau. Sa bali na ito ha? Nanay, sagli 5,000 kayaw na nang, tatang. Ay na, agyaman kami, Alvin Baraw. Kat alaag da ito agundaway nga agsurikan ka, Baraw. Suray, no kinuskusilapan ka iday, tunggal igatangan na kati anak mi iti badom. Suray, no pinagimunan ka iday. Imbagbagak, anapatpatag kan iti anak may, ngamda kami adadakil na. Imbagbagak, apapakpakan ka iti anak may. Ngam ita, sikan timangmangtad iti kwarta kada kamay. Iso ang mababain ako unay, Baraw. Pakawanan na kuma. Unay laki ni nanangin na ya. Awan day jayay. Uway, nadlaw ko dagita adyaryo idi kanya. Ang jaing kang kanaw. Pinalabas ko latan. Tadyak kaya tigumura kada kayo, nanang. Iso halipatan nyo daytan. Nabayagan na napakawang kayaw. Hiyagyaman na, Calvin Baraw. Nagsingput ka, manugang. inararakop ko ti manugang ko, itinakaro abain ko. Gapo kadagitim pakpakita kiti kalabas, kat ditaan na amiris ko anarigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Narigat timang lais, wano mang tagibas iti tipada tao, taditay amo tagbalin na masakbayan ti tao at tagtagibas iten tayo. Takasta tinapasamak iti manugang ko. Linalais ko ide, ngamita ison timang mangtad iti kwarta may nga gasawa. Kat no adda kasapulan may, iso akanayon ti asitgan may. Halakastaan, to'y pagayam mo, Tina. Pagayam Tina, pagyamanak, dahito kapadasam. Tasabali manan nga adal wano leksyon, tinaadaw dito'y apakasaritaan. Husto launay dya kunam, an narigat timang lala ay suwano mang tagtagibas si titipada tao. No apay mbet nga minan niya, kadwan kadatayo, ano awanan jay tao, kasla di tayo pagan ano, akaslawan maitultulong na kadatayo, tawan ka nga rod ti makukwarta na. Ngamlaglagi pen tayo kuma, asan la kwarta ti makaita di titulong kadatayo, kantay kanayo namang ngagantayo, at ibiyag kat kasla pilid ngagtultulid. Numaminsan, at datayo iti baba, kat numaminsan mat, at datayo iti nga to. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Tina. Dito'y darama tayo. Manang Biyana!